milîsên çekdar ên girêdayî Tirkiyeyê li bajarê Efrînê û gundewarê wê xelkên sivîl digirin û bacê li xwediyên zeytûnan disepînin. Di vê derbarê de nivîsgeha Ragihandinê ya Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Efrînê raporek belav kir. Têde hat milîsên Lîwa El-Şemal Şêx Bilo desteser kirin. Destdanîn ser hin embarên êrd û şênberên xwarinê li çateraya gund û herwiha sermalên kûçberên zûrane tevî kelûpelên têde mîna firaq, alavên paqirî û elektrîkê û hin tiştên din dizîn. Herwiha sê terektûrên çandiniyê yên ku piştî dandina vergiyên diravî ji xwediyan re hatine vegerandin. Sê trembêlên pîkap ên Esmet Bekir, Henîf Bekir, Şükrî Behcet, trans û keblên tûre ya elektrîkê ya giştî dizîn û destdanîn ser avahiya guvêşgeha zeytûnan a Reşîd Ebdo. Sêsid û pêncîdarên zeytûnê yên zarûyên Dilûvanber, Mihemed Yûsef Bekir, heysiddarên Arif Teke û zarûyên wî û disiddarên İbrahîm Hebone. Li gor raporê piştî ku milîsên naborî guntalan kirin, mala Ramadan Heba bi awayekî mebestkirî bi teqîneran hilweşandin bi bihaneya ku birayê wî li ba Partiya Yekîtî ya Demokrat peyedê kadroye û tu baranê re ziyan gihîşte mala Mustefa Elo ya li rexwê malê. Darên ihracê li çiyayên ku li dûrgund û darên temenmezin qut kirin. Jê dara Sindiyanê ya Rûmî ya Hesên Bekir û herwiha bi sedan darên zeytûnê ji bo êzin kirin û bazirganiyê birîn û agir berdan darastaneke ihracê li hember gund. Milîsên Lîwa Suqûr El-Şemal û serkêşê wê Hesen Hecalî ku bi eslê xwe ji Cebel Ez-Zawiyê Idlibê ji 1 ta 6 teneke zeyt zeytûnan yên 16 kîlograman li ser 240 malbatên Kurd ji nişteciyên resen ên li gundê Gemrûkê weke bac ferz dikin. Milîsên Feylaq El-Mecid û her du serkêşên wê Yemên Telca û Yasir Abdirrehîm baceke mezin ji zeyta zeytûnan sepandin. Wan milîsan 109 teneke zeyt li ser gundê Heyama, 106 teneke li ser gundê Sariya û 105 teneke li ser gundê Bêxçe û 108 teneke li ser gundê Elîbegê sepandin. Milîsên Firqeya El-Hemzet û serkêşê wê Sêf Ebûbekir Bûlat li navçeya Bilbilê 200 teneke zeyt li ser gundê Şingilê, 205 teneke li ser gundê Bîkê û 300 teneke li ser gundê Elîkero sepandin. Di bûyereke din de di sisiyê 11 2021 de bi şevdereng asayişa sivîl yasaya rêzanî li Efrînê li gel milîsên Feylaq El-Şam bi makînên çekdar kirî êrîş birin ser gundê Îska li navçeya Şêrawa û dûra 15 hemalatiyan di nav de jî jin girtin. Jê Salah Nûrî Seîd, İsmaîl Mehayê 7 salî, Diya Salah, Cemal Hikmet Kulik, Cemal Mihemed Bekro, Welîd Heyder Mema, Pêşwar Subhî Brîmo, Ednan Emer İbo û hin jî reviyan û asayîşê merivên hinên din ên daxwazkirî agahdar kirin ku divê xwe radast bikin an bav û birayên wan dê werin girtin û taniha çarenûsa girtiya nediyarin. Li gor heman jê derê di şeva 5-11 2021 de piştî ku asayîşa sivîl li gundê Kêlayê girêdayî navçeya Bilbilê û çekdarên Feylaq El-Mecid êrîş birin ser malên van her du hemalatiyan Mehrem Sîdo Bilo yê 55 salî, Hesên Hennan Bêrem yê 47 salî, Keyayê ku ji aliyê desthilatê dagirker ve hatiye binavkirin lêgerîn têde çêkirin. Hemî telîfonên wan birin û ew her du girtin. Ji ber ku xelkê gund ji bo baca 300 teneke zeyt ên ku milîsên Feylaq El-Mecid li ser wan sepandine nerazîbûna xwe nîşandan. Herwiha di raporê de hat li sisiyê 11 2021 de bombeyeke zemînî ji bermayînên şer li nêzîkî gundê Gûliya Jêrin bi trombêleke teqiya û di encamê de zarokekî 10 salî kurê Barzanî Mihemed Elî Silêman ji xelkê heman gundî 3 sivîl ji anîndeyan û di endam ji beravaniya sivîl li Efrînê El-Dîfa El-Medenî birîndar bûn. Li gor Efrîn Post roja çarşema borî milîsên Cebha El-Şamiyê kurê Şêx Faris gulebaran kirin. Di encamê de ew bi kurî birîndar kirin. Herwiha dewriyeke milîsên Cebha El-Şamiyê bi serkirdeyetiya Elî Kesû Ebu Husên bi ser mala serokê êla Elbobena Faris Xelîl de girtin û bi mebesta tirsandina malbata Şêx mala wî gulebaran kirin.
دما گرتنا سرماله ده دنابرا کره سروک ایله و اندام ملیسن الجبهه الشامیه ده گوتن درکتن و ده انجام ده ملیسن الجبهه الشامیه کره سروک ایله مصیوف الشیخ بریندار کرن و جبر بریناوی یا نجیگر جبون خوشخونه عفرینه هاته و گو هستن. لگور هنزانیاریان پشتی بریندار بونا مصیوف برویکیوی گلاب سر دوریا ملیسن الجبهه الشامیه ده باراند و اندامه که ملیسن الجبهه الشامیه بریندار دکن. ده انجام ده اندام دوریا الجبهه الشامیه مالا شیخ گل باران دکن سروک ایله و همیمر و جنان دگرن و جبو جهکینه دیار دبن. لگور جدار و ناپوری سرکرده ملیسن الجبهه الشامیه یبناوه علی کسحو کب الشریر تناسین عردیل سروک ایلو البوبانو تنگ دکه و گفا کشتنه لیدوخه داکو مالا خواه بجه بهیله و جبار بکه جبو کو دست دینه سرمالاوی و بدزه هر وها چاوا ده طباخو بوریده لمالباطا بنی الخمیس کرن دبویرک جدا ده روژا سه شما بوری لنووندو عفرینه اندامک ملیسن سلطان مراد مالک فروتا نشتاجه کیج حما بنحسد و $5 امریکی او خانی یه والاتی کرد محمد معمویه جگنده آورازه یه گریدایی باجاروک مابتایه هر وها اندامک جیش الاسلام مالا عبدالعزیز فرمانج باجاروک شران الاشرفیه بنحسد و $5 فروتا نشتاجه کیج غوطا الشرقیه ده همان مجارده اندامك ملیسن الجبهه الشامیه مالک لطاخا اشرفیه فرودنشته جهکی هاورده جنیربه $1,400 کناوه خوادی خانی نهاتی زانین لأوليكيدن سركرداي مليسن الجبهة الشامية يبنوه أبو تراب مالين لطاقة أشرفية ينيزيكي بارگاه خواه فروتن تيزانين كمالين هاتن فروتن ين وان كسانن مصطفى محمد جگنده قينري يگريداي باجاروك ماباتا جوان بركات جگنده كفردلي يگريداي باجاروك جندريسي ومحمد عثمان جگنده روتانلي يگريداي باجاروك ماباتا كو هر خانيك $1,000 هاتي فروتن لروجا شامیه سرک وزیر عراق مصطفى الكاظمی روبروی هولدانک تروری هاد فروکین به پیلوت ایریش مالا سرک وزیر عراق للمنطقه الخضراء لنواراستا بغداد کرن لگور داخیانیا ارتش عراق تزیان نگیش الكاظمی لهجمارک جی پاسوان نوی بریندار بون هر وها زیان گهشت مالاوی پشتی ایریشه سرک وزیر عراق دریا تلویزیون حکومی را او ایریش شرمزار کر او جا عراقیان خواست که او هیمن و آرام ببن لگور هنجه دارن 3 فروکین به پیلوت ایریش کرن و 2 فروکا جوان هاتنه رو خواندن روژا اینه زاناین شونواران دره و بریا موزه خانه کوتاهی ده دو پوتن کبنشوپی کو ودگرن سردما اغریقیان لجهه کی کبنشوپی لپارزگاه کوتاهی دیدن او دوشونوار این سر خوادای اوین او جوانی افرودیت او سر لیدیونیسوس خوادای میبون هر وها زانای شونواران احمد جان اکجان گود او ودیتنو کبنشوپی باواریا پر خوادایی یال یونانستانو کبن کد سرتما رومانیان دجی هبو دردخه هر وها او ودیتن اگرا هبونا ورشایون احته لنفچه تینه میدانه اکجان بردوام کرو گود گلک ودیتنن کهوری جی هنه جبول کلینه بردفک موزخانه جی دازانین پرچه این کبنشوپی ین دروشک باشدانه لنفچه که نیزی که چمه بن کلاس هاتنه دیتن